To nešto što je juha. Jel vi to jedete u Amerika, juha? Rijetko. Jedemo Onda, samo hamburgere. ovo je u biti rijetka juha isto. Ne, ovo je rijetka juha. Tako da evo vidite, dosta je rijetka, moram priznat. Eto to. Ja sam Petar, restoran je Peros. To ste vidjeli, jel tako? Da. I možete ući u Peros, ne morate se izuvat, ne morate. Uredno je to sve, nema veze. Gospodina Danijela ste već upoznali, on je naš susjed. On je tu naš jako dobar čovjek, prijatelj i sve to. Gospođa Nana je naša susjeda. Nana, molim vas, eto, neće on vas tu dugo nešto. Ne diraj mi hranu pa da. To je moja hrana. Dobar dan, gospođo komšinice. Uđite, ne morate se ni vi izuvati. A mi smo sad mislili da ćemo te... Ne, mi smo sad mislili da ćemo te na WC-u sresti na toaletu. Hajde dobro, odi ti opet tamo pa ćemo mi doći. Komšija, restoran se vidio, priča da tu jedemo, pijemo, smijemo se i svaki dan tako. I onda tu malo možete ići na toaleta kad stignete, ako odete dobro, odete, ako ne opet dobro. I eto šta imam ja, imate i vi. Jel može tako? Može. Top! Ajmo sad jesti pit. Ajde. Hvala. Tu dimljena piletina sa mlincima, nešto što moraš probati, to je nešto što je domaća priča i to nećeš u Vinkovcima možda ni dalje nigdje naći. Vjeruj mi. Jer je to priča da je to meso bilo u salamuri, u pušnici je bilo. Znate što je pušnica? Ne znate naravno. To vi nemate u Americi. Da, to je umrlo tako od starosti. Pa vidite kako se naborala ta kožica na njoj. To je s godinama ta kokoš jadna umrla, od muke umrla jer u Hrvatskoj živi. Od gladi umrla.